Chamgei tupchosyekchuk neasomesia. Eng konetisiet nekikotin akobo yebunu logoiwek chemiachen betusiechu ngo bunu nganasetab Jerusalem ko kiakonon chorwenyun Peter Kirui ng'oliot nemi kitabutab Isaiah kurketab 2 nemwoe kobor kole mi betusiek cheitendechin bororiosiek tugul eng nganasetab Jerusalem ak mi kasaratan kora kotun korwoksechin Jerusalem bororiosiek sikomatakobargei anan ot konetkei luget kokeny kekeren Isaiah 2 kurketab 2 ak koitetab 4. Ko agoi nguni kotomo kowolwon tupchenyun Peter Kirui. Netai, ngotko bunu Jerusalem logoiwek chemiach ko amune sikomaitendechin nganasaniton bororiosiek tugul. Kou kike kaniset neo, kanisetab Roman Catholic ko logoiwekchik kobunu Rome. Ko kineu arekyik kobunu emotinwek cheterter, kanesoshek chekike kele bo lembech. Kike kora akobo dinisiek alak kou dinitab Islam kobunu logoiwekwak Mecca, mi dinisiek alak kou Hindu kobunu emetab India ak emotinwek kou China kotinye kanesosiekwak. Kobaten kimwa maotiot Isaiah kole tun kotendechin oloton bororiosiek tugul. Asome tupchenyun Peter Kirui amune chon oeng, amune sikomaitendechin bororiosiek tugul Jerusalem eng betusiechu ngotko bunu logoiwek choton iman ak amune sikomakerekong Jerusalem bororiosiek sikomatakoyai luget. Kora en ng'alalet nekitesetai keng'olole ak tupchenyun Peter Kirui ko komwa kole maotiot Isaiah kokonech maoinatosiek chebo kasarwechu ak kasarwek chebwone. Komwa kora maotiot Jeremia kokonech maoinatet nebo betusiechu ak betusiek chebwone ak komwa kole maotik choniton komang'olole maoinatosiek chebo kenyisiek 1000 ak kotestai kole amun kenyisiek 1000 komami amdaetab logoiwek kou yemwoe maotiot Amos kurkat 8 koitetab 11. Kokonamgei ak niton chekitupche asome keker tugul ng'oliondoni mi kitabutab Jeremia kurkat 31 koitet 31 awendi akoi 35 sikeker iman koboru kele tesetai ng'alechuton eng kenyisiechu ang'olole eng kenyitab 2023. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Kisomani yuton mwoe kole okero bwone betusiek mwoe Elohim chekiyomis kotab Israel eng koyomiset nelel koboto kotab Juda. Ngeker ng'olionde chekitupche eng kanamenyin kotogu kele ng'ololen Israel ak Juda motin bororiosiek ak kotestai somok kole makou koyomiset nekikiyomis ak kwanisiekkwak eng betut nekianomonu ichek amutu komong en emetab Misri. Koyomisenyun ne king'em ichek ngandan kiamon ng'otiot en ichek mwoe Elohim. Indikas ine kong'olole ng'alechu biik chekikakimut en Misri kimakoboto bororiosiek bichoton. Ako ndi koyomiset ne kiyomis kotab Israel yeibata betusiek choton, asome ale siendalainen ng'oliot nekole yeibata betusiek choton mwoe Elohim ng'olondoi ng'atutikyuk orinywan ak asirchi mugulelwekwak ak koeku kamuktoindenywan akoik biikyuk. Ong'olole koketyingei ine Israel yeibata betusiek chenin. Amakoneti kokeny chi age tugul chitab kokwenyin, amakoneti chi age tugul ng'etab kamet kolenjin nai Elohim amun tunon ichek tugul koboi neming'in en ichek akoi neo mwoe Elohim amu anyochini kat amun yoityenywan amabwoti teketanywan kokeny. En yu chekitupche kokatok kele kasariton kakeyai ng'oliondoni komekinetisie. Ngunon nimach inde ng'oliondoni kobunchi kenyisiechu yoche korok imwa amune siketesetai kinetisie. Kole mekineti akole noe kamuktoindet tugul Israel ak Juda koboch neming'in en ichek akoi neo. Koyoche iaroru chito ngo Israel nguni kongen kamuktoindet Israelik tugul. Ako kole kora kinyochin kat amun yoitenywan amakibwot tengekwokikwak kokeny. Ko nguni angen ale kitesetai kiamdechini biik kelelen koistongei tengekwokik, lakini iboru yule kasarta nemetun kitakibwote tengekwokikab kotab Israel ak kotab Juda. En 35 komwa kole
mwoe Elohim ne konu asista koek lapkeiyet bet ak ng'atutik cheking'at akobo arawet ak kecheik sikoek lapkeiyet kemoi newose nyanjet komoror mildaenyin bokei kainenyin ko Yahweh nebo lugosiek. Mwoe kole ndoistoenokei ng'atutik chuton chekonamgei ak asista ak arawet mwoe Elohim tamo ko bororiet yotetab Israel koigeny en tainyin. Kotokyon chekitupche kele ot nguni kandan betyotin Israelik ko bororiet nebo Kamuktaindet. Ngesoman en sirutik chon kotok tuguchu kosok kele ng'ololen ng'alechuton kodab Israel ak kodab Juda. Kit netai noniton tuguk chemang'alalen bororiosiek chekitupche komonyolu kilasimisan. En sosom ak somok ko mi ng'olyot nekamwa kole yeibata betusiek choton ngunon chitab bororiosiek konyolu ikin ile betusiechu nyolu kosulda en yu nyolu kobata ko betusiek achon amu kole en yu ako ni koyomis nekiyomisjigei ak kotab Israel yeibata betusiek choton yoche kingen kele betusiek achon chenyolu kobata. Ko ngeng'ololen 2023 ko kikobata betusiek choton kotok kora ingesoman ketestai kotok kele mekinetisie tugakei koyonchinoni ko mekinetisie tugul kindoi Kamuktaindet biik tugul lagokab Israel ak chebo Juda noe tugul koboi neming'in akoi neo. Kanyokobor kora kole kinyorchingei tengekwokikwak ak yeutien amakibwoti tengekwokikwak. Ko indiker ng'olyonoton chekitupche yon kakisoman komie sirutik komoting'engei kiy ak bororiosiek. Ng'alechoton kora chekitupche kenyoru en kitabutab Ebranik kurgetab 8 imuche inamen 9. Kit neu en Ebranik kurgetab 10 kinamen 16 akoi 17. Komi ng'olyot nekamwa en yu kora kole yeibata betusiek choton mwoe Kamuktaindet. Ko akere bo maana kenai kele betusiek achon chenyolu kobata sikeyai koyonchinoni ak kotab Israel ak kotab Juda. Ngesoman en kitabutab Boisionik kurgetab 15 kekose akobo tuyet nekiyai chekiyokto boisiek en Jerusalem konamgei ak amdaetab logoiwek en bororiosiek. Sisoman yoniton. Onamen 13 mwoe kole akingakosisyo kowol Jakobo kole chekitupche okaso. Kakomwa Simeon kou yekirutechi Elohim bororiosiek en tai sikobit kolewenchi kainet biik en ichek. Akadamgei niton ak ng'alekab moutik kou yesirat kole ibata tuguchu awege akatech kokeny kotab Daudi nekikolul akatech kokeny komoswek chekikolulyo akalum kotonon. Togu kele kingong'olole chekiyokto en Jerusalem konamgei ak bwonundo logoiwek bororiosiek ko kimi ng'olyot nekingen kole yebata tuguchu ako iniker kong'ololen logoiwek koba emetinwekab bororiosiek. Kokergei ak ng'olyot nekamwoe Jeremia kokatok kele kinyokeyoe koyonchinet ak kotab Israel ak kotab Juda yeibata betusiek kenin kotogu kele kobo logoiwek cheityin bororiosiek. Kotogu kele ketech kotab Daudi nekikolul kokelumda logoiwek chemiach en nganasetab Jerusalem. Imuch komwa chi age kole kabore kiketech Jerusalem. Tekset nekiketech en Jerusalem ko kikitech kityo en ng'alekab kandoinatet nebo kawaida lakini mo en logoiwek chemiach. Okot kora hekalut nekakitech en Jerusalem komoteleli en kenyisiechu. Yu kitelelen hekalut ko en kenyisiechu kotelelen yoton mekisikitit ako Jerusalem en betusiechu ko kinyi bororiosiek koterteri kou yekimwa Yahshua kora en kitabutab Luka 21 koitetab 24. Kekose kora akobo betusiek choton mwoe kole akobutyo ichek en kotebekab rotwetab chok ak kimululenik koba bororiosiek tugul akotyech bororiosiek Jerusalem akoi kosulda betusiekab bororiosiek. Kinyoru en yon kele mi tuguk chenyolu kosulda sikeyai koyonchinet ak Israel. Kakuren Jeremia 31 kole yebata betusiek choton komwa chekiyokto en boisionik 15 koitetab 16 kole yeibata tuguchu kokong'ololen akobo amdaetab logoiwek en bororiosiek sikewekse keteche kotab Daudi nekikolul. Ko kamwa Luka en yu kole kitirtiri Jerusalem akoi kosulda betusiekab bororiosiek. Ngunon chekitupche kararan yon kikine mauinotet elewenditoo kenai kele yoche kobata korok. Kinkwomdo okot Paulo ko kiyom kwomdechi Yahudik lakini kikirinda icheket
chekiyokto. Kou ngesoman en boisionik kurgetab 13 kinamen 46 kenyoru ng'alek cheu choton. Mwoe kole kong'alal anyun Paulo ak Barnaba en nyiganatet kolen konyolu kemwoi korong ng'oliotab Elohim amu kirindoi akorwokyinigei okwegen ole manyolu onyoru sobondab koigeny okeru kakibe oldab bororiosiek. Ko kiisuldo ng'oliot nekikaking'at kele yoche korong kerutechi bororiosiek. Ngesoman en kitabutab Romanik 11 tugul kenoe kikikurto bororiosiek kochut logoiwek chemiach siker yon tugul sikobit kikuye. Ngesoman en 11:7 komwoe kole anyun kimonyor Israel noton kicheng'e ako kinyor lewenik ak kikiuit chun alak. En kitabutab Luka kurgat 19 kekose akobo lewenik chekikiyotyi logoiwek ak kiuit chun alak. Kikwendi Yahshua Jerusalem ko imuti icheket tuyenyin nebo alamaliet. Mwoe kole kingorikta tegeyatab tulwetab Embete kotoi tuyet tugul nebo alamaliet koboiboikitu ak kolos Elohim en kutit neo akobo boisionik tugul chebo kamuktaet chekikakoker. Kolen iberurot laitoriat nenyone en kainetab Yahweh kalyet en kipsengwet ak lilindo en ole toror missing. Ng'oliondoni kasuldaetab mauinotet nemi kitabutab tienwogikab kalosunet 618 kokitach alamaliet chekibo Yahshua kole inendet. Akile Parisaik alake chebo tuyet konetindet nekerkong alamalieng'ung akiwolchi kolenji amwowok ole ngot kosisyo chu koboltos koik. Ikose ile mi biik chekalewenotin en yu sikomi biik chekose takikerkong bichuton kole ngot kosisyo chu koboltos koik. Koik kora ko kinyokobor bororiosiek. Akingori koker nganaset akorirchi. Nganasaniton ko nganasetab Jerusalem. Kolen ndakengen en betuni akotinye tuguk chebo kalyet ako ngunon kokakong'okis en konyekuk. Chechang komoibestos ng'oliondoniton. Ngokas bichon tieni kole berurot nenyone en kainetab Elohim koite kole Jerusalem lakini kituyetab alamaliet choto ko biik chekiking'ong kikonai logoiwek chemiach koung'okis en Israel ko tugul. Amun tubwonjinin betusiek cheteche koni kukirimet koyemin komoswek tugul akokerchin ko en komosta age tugul akowirchi ng'wony lagokuk chemi oring'ung amabokokun akot koita age nemi barakutab age amun kimainai betutab rutochineng'ung. Ikose ile kinai biik alak ko kiking'ong'i choton kochun iko ko kikiuit. Ko akoi nguni ko unoton. Ko yuton imwoe Paulo anyun en Romanik kurgat 11:7 yekasoman kamwa kole ne anyun kimonyor Israel noton kicheng'e ako kinyor lewenik ak kikiuit chun alak. Kou yesirat kole kiikochi Elohim ichek tamirmirietab ruondo nenyigis ak konyek chemokere kiy ak itik chemokose kiy akoi betuni. Kingosir ot Paulo Romanik ko kiuitotin Israel. Ako manon kityo okot nguni ang'olole en kenyitab 2023 ko Israelik kouitotin icheket. Ngot koeku kabutenywan mokornotosiekab ng'wony ak koib lusenywan mokornotosiekab bororiosiek kosire netyan anyun nyenywan. Ikele kiyoche kobutyo bichu, kiyoche kolusyo bichu sikobit kotinye bororiosiek rusa kochut logoiwek chemiach en 12 en yuton. Ngeba en 15 komwoe kole amun kotko tortaenywan ko katuyetab ng'wony ko tos ne anyun tagetab ichek kobaten sobondo nemong'unen chekibek. Ngeker ng'oliondoni tortaetab Israel ko kikitorta sikituyo ng'wony. Ko kole tagetab ichek anyun ko en kasartab ng'etyet. Maana nebo ng'oliondoni kole kobaten sobondo nemong'unen chekibek ko en kasartab ng'etyet kwou yoton kotun kowekse Yahshua en 25 amun momoche oiku chemongen ung'otioni chekitupche simboitkei ole ng'omen en loseng'wong boke ole kanyonchi Israel uindo en kebeber akoi konyo nyeetab bororiosiek. En Kingereza komwoe kole blindness in part is happened to Israel. Kakotok kele Israel kongen kamuktoindet lakini moingen ine. Kikikeren moikuyo kiy. Ko moikuyo Yahshua en nwokindo. Ko betut anyun netun kanai icheket kewekyin icheket. Ko yoton ko yekakonyo nyie nebo bororiosiek. Biik chekimokyin chebo bororiosiek kobwonchi logoiwek chemiach. En 26 kole akunoton tukisoro Israel tugul
koyesirat kole tun mangunen Sion kotiokindet ako istoen Jacob istoet. Ng'olyondoni komwoe Jeremia 31 kinamen 31. Tun Yahshua kowekse komangunen Israel konyo koistoen Jacob istoet akintekerisirchi icheket any konai ng'otutik. Tun noe kamuktoindet koboi neming'in akoi neo. Akamwa kole ak ni arorutiet en ichek chetun oiste tengekwoikwak kokamwa en Jeremia 31 akitestai kole yetun oiste tengekwoikwak. Ko en tugul chekitupche ng'alek chekimwa maotiot Jeremia kurkat 31 kinamen 31 akoi 35 komobo betusiechu komomoe kelasimishan. Amun netai kotomo kosulda betusiekab bororiosiek, takekurchin bororiosiek chetongwanek akichek koborchi logoiwek chemiach. Ng'olyot nekamwa ine kole yeibata betusiek choton. Keng'olole ot nguni kotomo ketech hekalut en Jerusalem kou yekimwa maotiot Ezekiel. Kimiten hekalut komi bororiosiek, mi misikitit akoi nguni. Biik alak chechang kokikoyom kobwat kole kikowek kaniset Jerusalem, mwoe biik chechang kou noton. Koto kikowek kiyoe ne en Kenya? Ila kanisani ng'ololen komobote, takomi biikab bororiosiek kotakocheng'e kamuktoindet biik chekurchin kainenyin en bororiosiek. Kotugul en tugul chekitupche, kot komwa tupchenyun Peter Kirui kole isuldo nguni ng'olyondoni mi Jeremia 31 komwowech ngo netai ngo kikobata betusiekab bororiosiek. Nebo oeng ngo mekinetisien nguni koyomwa 34 en yu chekokinai Israelik tugul kamuktoindet koboch neming'in akoi neo. Kongoi missing.